ini aku mau main-main ke tempat rekreasi air. Oh, goyang-goyang. Sorry goyang-goyang. Dan ini juga aku belum tahu di mana tempatnya. Perginya nggak sendirian. Perginya sama bro-broku yang biasa pergi juga. Wow, goyang kameranya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4 unit, 7 orang. Yes. Dan sekarang aku nih lagi di Pegunungan Matai. Kita ambil jalur sini, nggak seperti biasa itu jalur lintas Melabu Banda Aceh yang arah Loknga. Kita ambil dari belakang. Dan sorry kali ya, kalau beberapa hari ini aku nggak pernah lagi ikut San Mori. Soalnya juga lagi sibuk kalau pagi, jadi nggak sempat San Mori. Hari ini bagus cuacanya, nggak panas dan berawan. Dan ini sih kalau ada 2 kamera lebih bagus jalannya, lebih keren, 2 view ya. Masalah aku masih baru punya 1 kamera, jadi ya mohon dimaklumi aja ya. Ya udah guys ya, nggak usah lagi banyak cerita karena aku juga nggak tahu apa yang mau bahas. Jadi kalian nikmati aja perjalanan ini. Dan aku putar view kamera ke depan. Selamat menikmati. Ciao. Aku lagi ya. I'd run 1,000 miles if I could run with you. And from what I have heard, you do the same thing too. I wanna say forever, we could be good together. Guess misery loves company. Better too late than never. You know we could do better. So take a chance and run with me. Everywhere we go, we'll turn to paradise. All I know is that I need you in my life. Let me show you how it feels to roll the dice. You know you want it, just say the word. Everywhere we go, we'll turn to paradise. All I know is that I need you in my life. Let me show you how it feels to roll the dice. You know you want it, just say the word. Oh. Whatever we would do, we do it just for fun. You only get so many trips around the sun. I wanna say forever, we could be good together. Guess mystery loves company. Better too late than never. You know we could do better. So take a chance and run with me. Everywhere we go, we'll turn to paradise. All I know is that I need you. Oke. Ayo. Loh, kok.
Biasa, paling belakang. Oh, alright. Ntar cek kamera. Oke. Capek, aduh. Oh, udah selesai guys, kita mandi-mandi airnya. Kita mainnya ke Brian. Hari ini kita perginya di hari Selasa siang, jadi ya sepi, ya bisa kita kuasai semuanya. Kita memang sengaja perginya di hari-hari biasa, soalnya kalau di hari libur itu pasti rame, terus kita juga nggak puas, sempit. Ya kalian pasti tahu sendiri lah gimana rasanya kalau liburan itu di hari-hari libur tanggal merah. Oke, sekarang ini udah jam 6 sore. Ngapain nih? Udah jam 6 sore, kita pulang jam 6. Berangkat tadi sekitar jam setengah 3. Wih, keren mataharinya, keren gunungnya.